Dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe di gasa ka tlhamalo go tswa toropokgolo Gaborone. Nna ke Joy Mothibi ga ke ese ke na le Amantla Babili ga mmogo le City ke a ga kwa Amantla o tla ranola jalo ka puo ya diatla fa City a tla go hatsa metshameko nna le wena a re simole ka go ba ditlhogo. Tautona Advocate Maboko a simolisa semmuso Operation Pabalesego ya bobedi. Tonakgolo wa Hatshe la Lesotho o mono go tla go tsena moletlo wa letsatsi la mafatshe la bana o tla tshwarwang ka matlhatso. Fa mokatisi wa Zebras a re setlhopha se tsweletse sentle go ipaakanyetsa dikgaisano tsa monongwaga tsa AFCON. Motsana wetso nkamogele le tsone dikgang o di amogele. E le maiteko a go netefatsa gore ga go nne le borukuthi Tautona Advocate Maboko go etlela setšhaba go dirisana sentle le makalana a itshireletso. Fa simolisa semmuso Operation Pabalesego 2 e leng lenaneo la twantsho borukutlhi ka tshwaragano ya sepodisi le sesole sa Botswana, Tautona Boko o kopile setšhaba go na le seabe mo go emenokeng makalana a itshireletso go thibela borukutlhi. Boammaaruri ke gore mo dikgotleng le dikgotlana tsa lona mo malapeng a le agisantseng lone bontsi ja ditiragalo tsa tlolomolao la di bona le di bona di diragala le gona go bona motho a ta sikere dithoto tse reng o moleba bo itse gore dithoto tse ga di bona ka tsela e siameng e tlhamaletseng ha ngwe le bo le ithopela go didimala o tsaya gore ga di goame tsatsi lengwe go bo go diragalla wena jaanong go tlhasetswe wena go tserwe tsa gago o bo o sa lemoge gore o nnile le seabe ka go tlhoka go bua go tlhoka go reporta seo no se bona ka nako eo se se ka bong se thusitse go kgoreletsa gore borukutlhi jo bo se ka ba hela bo tshelegetse ko go wena jaanong rotlhe ba re bona ba re lemoga re na le boikarabelo ja gore re lemotse re tsibose ba sepodisi ba sesole gore ba tle ba kgone ba himedie motse re tshwaragane le bone go botlhokwa batho betso mme re ha gompieno mongwe le mongwe o tshwanetse a tswega a amogetse ebile a tsere boikarabelo ja gagwe a itlamile gore wa go dira seabe sa gagwe a tshwaragane le ba sepodisi le ba sesole. Tautona wa Hatshe la India me Drupadi Murmu o letse a emeletse go boela kwa Hatsheng la Gabo la India morago ga go etela mono ka loeto la semmuso la malatsi a mararo. Fa le mono Tautona Murmu o ne a nna le sebaka sa gona le puisano le molekane wa gagwe Tautona Advocate Maboko. Me Drupadi o ne gape a na le sebaka sa go etela madirelo a DTCB kwa diteemane di tlhotlhiwang teng ga mmogo le go etela seifikantswe sa dikgosi tse tharo. Hatshe la Botswana la betse la India matotse a roba bobedi maabane. Tonakgolo wa lehatshe la Lesotho re Samuel Matekane o gorogile maabane mono Gaborone go tla go tsena moletlo wa letsatsi la mafatshe la bana o tla tshwarwang ka matlhatso. Tonakgolo Matekane o solofetswe go kopana le baeteledipele ba bangwe ba kgaolo ya borwa jwa Afrika kwa segoputsong seo. Letsatsi leno le segetswe fa thoko go rotloetsa le go tlotlomatsa ditshwanelo tsa bana. Godimo ga moo le neela bana sebaka sa go tshwaraganela dipuisano le baeteledipele ba bone ka dikgang tse di ba amang go amogana maitemogelo a bone. Tautona Boko o tla tsena segopotso seo jaaka a ne a se tseneletse ngogola kwa Zimbabwe. E re kgang di eme jalo bagwebi go tswa kwa Hatsheng la India ba ba neng ba tsile le Tautona wa Hatshe leo me Drupadi Murmu ba supile ha ba eletsa go beeletsa le gone go tshwaragana le bagwebi ba Hatshe leno mo mahameng e farologaneng ya itsholelo ya akaretsa wa kgotetso le moepo. Fa bua kwa le lekalana tota la Botswana Television la dikgang jaaka Botswana Investment and Trade Center e ne rulagantse bokopano le bagwebi bao mookamedi
wa lekana la BITC re Kilutusitse o lebile o tlhalositse ha ba ne ba amogetse baemedi ba dikhamphani go tswa India di le 11 go tswa mo mehameng e tshwana wa ditirelo tsa madi kgotetso le temane. Bokopana jo e ne le go ba sedimosetsa ka botlalo sebaka se se leng teng sa go simolodisa dikgwebo tsa bone mono go beeletsa le gone go tshwaragana le bagwebi ba mono gae. Hatsela India le tumile ka go dira ka natla mo mehameng e tshwana botsogo diaparo temothuo le papadi. Fa tswa la gagwe moeteledipele wa lekana la South Gujarata of Commerce and Industry go tswa India re Nikhil Madrasi a re hatshe leno le siametse kgwebo le gone go ka beeletsa mo go lone segolobogolo mo mehameng wa motakase wa marang a letsatsi ditemane le diabe. They have even proposed the possible twinning of the city of Gaborone with the city of Surat, which is the base for diamond cutting and polishing in India. I think that makes a lot of sense because Gaborone is the source of most of the diamonds that can be spoken about around the world should really elevate to the level of Surat and industrialize in that manner, and we can learn a lot from them. But there were also interests around establishing diamond factories themselves, establishing renewable energy plants, sourcing coal from Botswana. So we will definitely be following up to make sure something tangible comes out. So 70% of the manufacturing units are from Surat itself. So they talked about megawatt, we talked about gigawatt. So what we can supply to your country is something amazing. We talked about mining sector. We are having our own people from Surat. They are the 6th largest coal distributor of India, and they are ready to do something great with Botswana. As we prepare for the 30th edition of our flagship Business Botswana Northern Trade Fair in May 2026, we see immense value in drawing from SGCCI's experience to enhance our exhibition models, strengthen sector participation, and create high-impact platforms for our members. Therefore, we see the need to formalize our partnership. We want to believe that this sets a tone for a lot that can happen in terms of collaboration between ourselves, and we are ready to formalize this collaboration through an MOU or whatever that you may see fit. Ipaakanyo ya ditlhopho tsa poeletso tsa bopalamente ja kgalo ya Kalahari South tse di tshwarwang ka moso go kaiwa e tsweletse sentle. Diphathi di le tharo bong UDC, BDP le BCP di tlabo di phadisana. Ka sebaka seno re kgabaganyetsa gone kwa Kalahari South go bua le mega dikgang wa Botswana Television Emmanuel Rapua gore a re tlhalosetse gore ipaakanyo e tsweletse ka tsela ntseng jang. Emmanuel, ke go amogele morwarre mo tshokologong kana mo motshegareng wa letsatsing la gompieno ke nnete go ntse hela jalo ditlhopho tse tsa poeletso di tla morago ga go tlhokagala ga rre Dr. Marcus Chimbombi mo dikgwedinyaneng tse di ha morago mme jaanong ga hela go tlama gore thulaganyo e gapegileng tsamaiso ya gore go nne le replacement o ile gore o tsweledisa merero ya ditlhabololo lentswe la popota ko ntlong ya tiro ya melao ko parlamenteng e nna teng ya diragadiwa mme ke ka papamatsa hela gore di-party tse di leng gore di mo lebelong la ipapatso kana di emetse tsone ditlhophotse di nne ke party ya Botswana Congress Party, party ya Umbrella for Democratic Change, party ya Botswana Democratic Party le party ya Botswana Patriotic Front. Me kgaolo raya Kalahari South ke kgaolo e le gore ena mile thata e na le metse e harologaneng e na le dipolasi e na le meraka mme mo thulaganyo ya gompieno ke thulaganyo e leng gore ba ba e leng gore ba roele ke ditshoso e roleng mo thulaganyong e ba dira tiro ka matsetseleko gore ba role the polymaterial to designated responsible people gore ba tle ba tswele ko metseng yone e harologaneng e ko matlhophelong a harologaneng. There's a total of 68 polling stations. Matlhophelo a ileng gore ona mo Kalahari South a 68. Jaanong senka se ruri hatsang hela ka tebo ya matlho ke gore sengwe le sengwe se tsamaya ka thello ka ha ileng gore se rulagantswe ka teng ha go wela thulaganyo e leng gore you can see behind us ke gore e be ile gore
ba e leng gore ba hilwe tsone dithata tseo ba rebolwa jaanong gore ba ka ya gone ko matlhophelong ao ba sena go ipapana ba hiwa tse e leng gore di maleba in terms of polymaterial dipone jalo le jalo all material e leng gore ba ka go dira tiro ba sa kgorelediwe ke sepe ba semolao le bone they are present on site go tlhomamisa gore tiro e masisi e leng gore is part of democratic processes e tsamaya ka thulaganyo e hapegileng hano ke na le molaodi wa kgaolo yone eno o e leng gore in this case he is the returning officer. He is in charge of this exercise, democratic exercise. Ke Rre Levi Thupa ra ke go amogele mo motsegareng wa letsatsi la gompieno le tshwere jang jaaka le dira tiro e matsetselekwe. Re tshike a leboga nka ruhaletsa Motswana gore dilo di tsamaya sentle re mo metsotsong ya bohelo ya ipaakanyetso ditlhopho tsa kamoso mme sengwe le sengwe se sentle jaaka o ka bona re heleletsa go checka sengwe le sengwe gore e se ka ra tlogara ra iphitlhela re sa ipaakanya ke bona seemo sa loapi o ka re pula gongwe maru a rokame le ka ithulagantse jang mo seemo se sentseng jalo le gore ha gongwe ditlhopho di atle di tsele baka e be go tlhokana le gore gongwe e be lena le lesedi le le rileng ra gone re ithulagantse mo dithutong tse dingwe tse tlabeng ba di tsaya gompieno tsa ditlhopho go na le dipone tse di tlabeng ba di dirisa segolo jang ba ba mo ditanteng matlhophelo a ditante tse di agilweng ka matsetseleko seemo sa loapi gone se ka go magometsa ditsela tsa rona ka re na le ditsela tsa gravel hale le hale mme re malala a laotse ka transport e maleba gore e ka ra go na le seemo ra thusa go balelwang teng gongwe o papamaletse Motswana moruri haletse gore di-party di eme di le kae go na le o e leng gore o ikemetse ka esi ke mokoko jalo di-party tsa sepolotiki tse di emeng ka kwano di 4 e be go nna le yo o ikemetseng ntlhopheng a le mongwe hela so go ra gore bo ntlhopheng botlhe ba batlhano ba tlabeng ba iteisana borathana mosong wa ka moso ga gona makgwere a peleng gore gongwe la itemogela tsotlhe di malalalaotso tsotlhe di malalalaotse ra ga gona makgwere ape bo ntlhopheng le bone ba jaaka ba sale ba simolotse ipapatso ya bone e mashetla e re lemogileng Batswana ba kgaolo ya kgalagadi o borwa le bone kana ke batho ba tsa ditlhopho ka tlhoagalo dipalo tse ba ne ba ikwadise ka tsone ga o ka gakologela mo ditlhophong tse ne di hetene le over 18,000 mme ga tla go tlhopha over 16,000 so re sologela tshologelo e ntseng jalo gompieno ka ga ke bonang moody on the ground o ntse ka teng re sologela gore di tsamaye sentle ka moso e le molaodi Rre Levi Thupa o e leng gore gompieno o rwele hutsi ya the returning officer mo thulaganyong yene e ka kwano ke go rulegaletse ke go gakolle moretsi wetso gore ka ngwaga one wa ditlhopho wa 2024 party e leng gore ne ya fenya ditlhopho tseo e eteletswe pele ke Rre Dr. Marcus Chimbombi o na bona batlhophi ba le 8,700 ha party ya Botswana Democratic Party yone e eteletswe ke Mme Katz a bona batlhophi ba le 6,070 fa party ya Botswana Patriotic Front yone e bona 1,070 jaanong ke phadisanyo hele e mashetla e leng gore batlhophi ba tlile go diragatsa tshwanelo ya bone ya puso ya batho ka batho gore ba rurihatse ba bone gore lentswe kemedi ya bone ko ntlong ya parlamente e diragadiwa ka mo go hapegileng ke tshwanelo ya bone gore ba tlhophe o e leng gore ba bona gore ke ena a siameng gore a ba emele ka mashetla go setse di ora fela pele fa banni ba kgaolo ya Kgalagadi South ba le ba kwa matlhophelong go ya go ikgethela moemedi wa bone mo ditlhophong tsa poeletso tse di tla tshwarang ka moso
moeteledipele wa party ya Botswana Democratic re Mpho Balopi o boletse fa ba tla direla Batswana ka kakaretso a lebeletse le tlhoko le baleng mo go lone. Re Balopi o ile seo jaaka a ne a arola tlhopheng wa kgaolo eo me Dinah Katz kwa motseng wa Tsabong a superfile modiri wa Popota ka a na le boitemogelo jo bontsi mo tlhabololo matshelo a batho ba kgaolo eo. A re Khumiso Maphanyane ka pego. Re Balopi o netagaleditse banni ba Kgalegedi South gore morongwa yo ba mmeileng pele go baela parlamenteng o tsile go dira tiro ya gago ka dikeletso tsa banni ba kgaolo eno ka ile ene moemedi wa Popota mo go boneng gore dithabololo di a goroga mo kgaolong eno ka tshela le bone le go tlhaloganya matshwenyego a bone. Ka tsela mathatso mone mongwe o tshwanetse wa a isore wa go tlhopha itshireletso le pabalelo ya gago. I didn't even go. I want not go. I want to come. What's a hair? What's a hair? To the I want not go. I want to come. What's a hair? To the you never Mowe, how did I say? Topelle na ruhatsa ha thomo ya gagwe go ya parlamenteng e tatisa diphetogo mo kgaolong ya Kgalagadi South mele banni ba ta iponna diphetogo tseo tsa selo se se kwa godimo. I present to you the Kgalagadi South project. I present to you the incoming member of Parliament for Kgalagadi South. Dipati tsotlhe tse di ta bone di phadisana ka mathatso di tsatsankile bonthopeng ko bathophing jaanong go mo maruding a ba thophang gore ba roma mang go ta go ba thusa go tokagatsa kgaolo ya bone. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Tsabong. Le hatse la Botswana le letse le rotse matotse a roba bobedi go abela hatse la India a go thusa hatse leo mo maitekong a lona go ketsa palo ya matotse a ntseng a wela tlase mo ngwageng tse di ntseng di feta. Tatona hatse la India me Drupadi Murmu o lebogetse thata mpho ya hatse la Botswana e a reng itsile go nonotsha thata botsalano ja mahatse o mabedi. Nealano eo e ne e tshwerwe kwa Mokolodi Nature Reserve kwa matotse ao a beilweng teng. A rutlwe ke letleletswe Somolekae. Kamogano eo ya go isa matlotse kwa lefatsheng la India go kailwe e le maleba go thusa lefatshe le go oketsa palo ya matlotse a bone le go tsaya maele mo mafatsheng a akaretsa la Botswana a dirang sentle mo tshomarelong ya diphologolo. This is an important step forward in Project Cheetahs, which is being steered by the vision of our Prime Minister, Mr. Modi, and has already shown success. Excellency, yesterday you mentioned a cheetah who shared your name, Duma. Please be assured, when these cheetahs reach India, they will act as symbols of your dynamic and energetic leadership and of the deep bonds of friendship between our two countries. So this process is as much to donate to India so that it grows its population as it is to provide a sanctuary, a safe home for them, where they will not come into any conflict with humans and therefore not face the potential of being killed. So we are grateful to India. This donation cements our good relations with India. E re go ntse jalo lefatshe la Botswana le supile le tla tswalla ka go baya kwa pele maitlamo a gore diphologolo tseo di babalesege. Where they are being taken to is not very different from Botswana climate, even though it's in India. And we have actually followed the cheetah project very closely. They have, we are not the first ones to actually give out cheetahs from this area. They got some before from South Africa and Namibia. And we know, we have seen their successes. They have learned how to improve their viability. And it's also the information and the knowledge that we need for conservation purposes. As Botswana, we are leaders in conservation. Just last week we hosted
the first ever Africa Biodiversity Summit. And this was also to demonstrate our eagerness to conserve. We happen to be host to almost all the species of animals that we can think about, big and small. Matlotse ao a aferang bobedi ka palo a tla tshegediwa mo lefelong le le gapegileng kwa Mokolodi mo dikgweding tse pedi pele a fudisediwa kwa lefelong la diphologolo la Kuno kwa lefatsheng la India ngwaga o tlang. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Mokolodi. Kansela ya Kgatleng le lekgotla la Kaboditsha kwa Kgatleng di sa tswa go simolisa botsalano jo bo tlhomamisitsweng jo ka jone ba ka thusanang go tswa ka metlhale e ka tokahatsang go neela ditirelo le go ngoka ditlhabololo. Molestilo wa kansela ya Kgatleng a re Thabo Komane o ka ile botlhokwa ja botsalano ja maphata o mabedi a supa fa botla rabolla dikgang tsa go ntsha ditirelo ka jaanong tirisano mmogo e ba tlhofafaletsa tiro o bile se kwa motšhudi ka laboraro jaaka na rwala bana le sabe lenaneo la ditogamano tsa go ngoka ditlhabololo kwa kgaolong eo ya Kgatleng. Lizitlas sona le ku Konokono ya tirisano mmogo e ke go kopanya makgotla a gore a tshwaragane le tiro a teka methaleng ya go ngoka dithabololo tse di tla solegelang setšhaba mosola. Le fa go ntse jalo, Rre Komane o gateletse botlhokwa ja go nonosa makalana bodiredi jwa thabololo magae le go tokagatsa seemo sa bodiredi mo kgaolong. O ntshitse matshwenyego ka dikopo tse di nyelelang tse jaanong e leng selomodiro a supa fa seo e leng wa dikgoreletsi tse di gogang kwa pele tse di tlisang ketsaetsego mo go tsa peoditsha. Ka jalo go bolola dingwe tse ba lekgotla la Kaboditsha ba ne ba supa fa ba ta phathalatsa bodiredi jwa bone le makgotana a Kaboditsha o thea mo kgaolong go thusana mo kgwetlhong o. Makgotla a mabedi a tshwanetse a kopantshe dithogo a tshwaragane le tiro gore a bone gore go ka dirwa jang ka mananeo afe gore dithabololo di kgone go fitlhelela kgaolo ya rona ya Kgatleng. We need to bring each other close to each other jaaka re kopanya. Ke tshwengwa ke seemo se e le gore the fiscal planning committee ya Kgatleng e tla be e kopana e be e tsaya resolution on an application. Land board same application le one be e kopana e be etsa a different resolution e pharologanyo le one re ba tlo go tsena mo seemo se le go ngwa re le mo di forum ya tackle maikelo re go re le sireletse we necessary. Rena ra hela re bona gore go botlhokwa gore re tle ka moano o reng a re tseng ba ba go di land boarding tse dingwe tsele ba tla go kopana ha motšhudi sapo ba ba thuse tiro ya bone e ntsi eno before December a tsenana re be re batlile ene komiti gore e go lwantshana le mathata a ile gore a temo mo di-land boarding bana le sabe ba ne ba nna le sebaka sa go ntsha magatha a bone. Molaikhala waiting list ya lona ena e tletse bone batho ba apply-ile gantsintsi ne ke re gongwe le batle le bone batho bone ba di-data wate bao batle go server yone data go tlhela re na le 4,000 waiting list kampo itlhala ka in actual fact le na le 200 re simolutse go thodumela gore phatha e kante e na leng ha ngwe tla gore wena ka matho o bona phatha kante go ta se ke pipe ya metsi mme re simolutse go di thodumela gore tsene gore ga dina selabe sepe re be bone ba ba mo waiting listing. Makgotla o mabedi a na ruragatsa ha jaanong a ta boga dithako go netegatsa ga tokagatsa go neela ditirelo ka maiteko a go tokagatsa mela e meleele ya baikopedi ba ditsha e leng yone e tsentseng tšhakgalo mo baneng ba kgaolo ya Kgatleng. Lizitlas, BTV News, Motšhudi. A re tswalela moruti wa kereke ya Divine Anointing Church International go itse Kgosi Mojadigo o a tlholetswe dingwaga di le 20 mo kgwedegelo mo molatong wa go thubetso ke makastrata yo mogolwane kwa kgotla ya ditsheko ya motšhudi Queen Mwanga Leburu. Mwanga Leburu a re Mojadigo o dirisitse maemo a gagwe a boruti botlhaswa go gatelela meyoneng a mo tshepile go mo thusa. O nkutlwe Thamage wa bega.
Makastrata Moanga Liburu a re kgotla ga ya kgona go bona mabaka a pegileng a go ka fa Mojadigo ka tlholo e ko tlase ka jalo go maleba gore a iswe kgolegelong dingwaga di le 20. A re kgotla e sekasekile gore mosekisi wa Mojadigo ke lantla a dira molato le go lebelela gape maduo a gagwe a tlhatlhobo ya HIV. Moanga Liburu o tlhalositse gape gore se se tshwenyang mo kganyeng e ke gore molato wa thubetso o dirilwe ke moeteledipele wa kereke yo neng a bona sebaka sa go dirisa yo neng a tsile go kopa thuso ko go ene. Mo go tse dingwe Makastrata a re boitshwaro jwa mosekisiwa jwa go dirisa maemo a gagwe a boruti go tsietsa mongoregi bo supa tsela fela e seng yone ya go dirisa modimo le kereke go dira molato. Pele ga katlholo Mojadigo o na tlhalosa lekgotla fa a sena go ntsha mabaka ape a kgotla e tshwanetseng ya sekaseka pele e ntsha katlholo. Makastrata Moanga Liburu o gakolotse mosekisiwa go itse kgosi Mojadigo gore ka ikuela ko kgotleng kgolo ya ditsheko malatsing a 14 fa a sa kgotsofalela katlholo. O nkutlwile Thamage, BTV News, Mochudi Magistrate Court. Lefatshe la Botswana le tlhophile go nna lone le tla tshwarang phuthego ya mafatshe ya Aviadev Africa 2026 katlego eo e kaiwa fa e tla ba hatsheleno mo maemong a mantle mo mohameng wa tsa difofane lefatshe ka bophara. Fa bua kwa moletlong wa go simolisa phuthego eo ka la bobedi mo Gaborone tona wa lephata la dipalamo le dikago Renwa Salakayo gateletse maitlamo a puso a go tlhabolola mohama wa difofane mono. Lefatshe leno le dirile maiteko a bona la mo mohameng wa difofane go tshwara phuthego e ya Aviadev Africa 2026 ngwa go tlang go kailwe fa go tla ungelwa hatshe leno la Botswana. Phuthego eo e tla phutha baitsanape ba tsa difofane dikhamphani tsa difofane le babeeletsi mo go kaiwa fa e tla kaya hatsheleno jaaka boremelelo jwa peeletso le kgolo mo mohameng wa difofane. Harbatsa matlhase le mogwebi yo humileng thata mo Africa Aliko Dangote o beeleditse $1 billion kwa Zimbabwe go bopa sešamhama wa kgotetso le go dira dithoto kwa hatsheng leo. O ka ile se a le moletong kwa Harare maabane. Dangote a re dipeeletso tse di rulagantsweng di tla akaretsa mohama e le mmalwa go dira disamente go hetla motlakase le go aga sešwa phaepe ya leokwane. This in cement, some of it in power generation, some of it in pipeline to bring petroleum products. You know, we're in the business of producing oil. We have the largest refinery in the world, single lane in Nigeria, and we want to bring it to Walvis Bay and then pipe down here. So there are a couple of other investments which we're looking at. Broader investment really is in hundreds of millions of dollars, maybe even up to $1 billion. But you know, we will tell you the amount as we go along. But really, it will be over $1 billion because of the pipeline. Tla ke di be khutlogone fa ntse go stela city ke aga kwa go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. a heta jalo borarre jo mothebe go ra dikgang tsa rena tsa Setswana tsa nako eno ka bonoko pila jo bokalo ke bidio la go te city ke aga ka Motswana tsho ke go tsetsela dikgang tsa rena tsa metshameko tsa tsone di reng mokatisi wa setlhopha sa Mochudi Chiefs re Pontsho Moloi a re ba ipakantse sentle ebile ba itse se tshwanetseng gore ba se dire fa ba thulana le baeteledipele ba loko ya FNB Premiership Gaborone United mo tshokologong ya tsatsi la gompieno. Moloi a re ba tsena mo motshamekong o ba tsomana le dintlha tse tharo. Tshepo ke himile le morwarre Kagiso Molelekwa ba koma ka nna Pegoe. Setlhopha seo sa Magosi jaaka Chiefs itsere ba tsena mo motshamekong o ba le mo maemong a botlhano mo lokong ba na le dintlha di le 18 tse ba di kokoantse morago ga diphenyo tse 5 maleka le mane le tatlhegelo e le nngwe mo metshamekong e le 10. Yeah, well, very interesting game, very difficult match.
very good opponent. An opponent that I, for one, been there for. Ke motshameko o kgatlhisang kgatlhanong le setlhopha se se popota. Ke nnile le sone dingwaga tse 5. Mo motshamekong wa rona wa bofelo re ba fentse. Ba dira bontle gone jaana mme re tla ba fa tlotla. Fela ga re ba tshabe. They are doing so well, very, very well. A team that we respect so much, and a team that we will give them their respect, and but a team that we will not fear. Mo letlhakoreng le lengwe setlhopha sa moya go le jaaka GU ba itsege ba tsena mo motshamekong o ba ingatletse kwa setlhoeng sa Loko ka dintlha di le 25 go tswa mo motshamekong e robabong e ba e tshamekileng. The Money Machine ga ba itse ba latlhegelwa ke motshameko mo pakeng eno mme ba kwaditse diphenyo di fera bobedi le go tshameka maleka gangwe. Phenyo ya GU mo maitsebeng ao e ka netefatsa fa ba tswela ba ingatletse kwa godimo ga Loko. We are feeling confident about tomorrow's game and we are prepared, and then the energy of the team is high. Everybody's focused. Everybody understood our strategy for tomorrow's game. So everybody's ready for tomorrow, really. No, could see everybody was focused on training, so we have nothing to worry. Only tomorrow to come and deliver a good performance. So, and then everybody's ready for the game. Mo metshamekong e mengwe ya mafelo a beke morupulana se tla amogela SWA Flamingos ko lebaleng la Phalape fa ditlhopha tse di magoro go matšha tsa Black Lions le Police 11 di tla mekamekana ko lebaleng la Royal Area kwa Tlokweng. Extension Gunners e tla iteisana bortana le se se go amboketse sa Calendar Stars kwa lebaleng la Lobatse fa Rapa United yone e tla ba amogetse Santa Green kwa lebaleng la Itekeng. Metshameko eo yotlhe e tla simolola ka nako ya bone mo tsokologong ya Matlhatso. Ka Sontaga metshameko e tlhomagana e le mebedi kwa lebaleng la GU mme e tla thulanya setlhopha sa Matebele FC le sa Joining Galaxy fa Township Rollers e tla lebagana le BDF 11 morago ga motshameko o. Tshepo ke emile PTV Sport. Motshameko o sologetseng go ka tseisa manya o thunya ditlhase mo phirimaneng ya tsatsi la gompieno e le jaaka the FNB Premiership e tsweletse ka go natefala mme a re lebetse dingwe tse di amana le kgwele ya dinao tse tsone di reng re jaaka hela go setse malatsi a le 36 pele ga kgaisano ya sejana sa lefatshe ya Afrika e simolola kwa lehatsheng la Morocco ke ra kana the Africa Cup of Nations. Mokatisi wa setlhopha sa setšhaba Morena Ramorebodi a re maikelelo a bone ke go berekela mo go noseng le ka ele gone konokono mo go reng setlhopha seo se bone maduo a nametsang go kgaisanong eo a re utlwe Tshepo ke himile. Ramorebodi o tsweletsa re ba ya go berekela mo dilo di le mmalwa jaaka go nna pudi matseba go tokafatsa tshameko le maduo a setlhopha. In all the matches that we have played, to be honest, I still feel that mo metshamekong yotlhe re e tshamekileng ne re itlha ba thipampeng ka fa re nosweng ka teng mme re na le sebaka sa go tokafatsa seo. we have a chance of correcting those mistakes into the camp and make sure that we do well. Le fa go ntse jalo Ramorebodi o supile fa a na le tumela gore setlhopha sa gagwe se tla dira diaba kwa kgaisanong eo. We know that we have 3 chances to make the country happy. We have 3 opportunities to make the association happy. We have 3 opportunities to re na le dibaka tse tharo tsa go dira lefatshe ka kakaretso motlotlo re ya go leka ka bojotlhe go dirisa ditšhono tse go netefatsa fa re fetela kwa legatong le le latelang. The 3 opportunities I'm referring to the 3 matches that we are to play in the group stages to make sure that we go into the next phase. Setlhopha seo sa setšhaba se golagantswe le Senegal, Democratic Republic of Congo le Benin mo Group D. Mme Ramorebodi o tlhalose fa se tsa ithuto ya go le gontsi ka ditlhopha tseo. You need to find a very solid way of dealing with their threats and at the same time try to be able to address their weaknesses, because if there is one re tshwanetse ra batla ditsela tsa go dirisa makwa a ditlhopha tse re tshamekang le tsone gore berekela ga mmogo ba tshameka morago ba bone ba na le makwa mme ra go berekela mo go seo. If you want to do well, you need to understand that you should be able to run into the spaces, force them to chase you, and these are some of the things that we need really to do. Setlhopha sa the Zebras tla tsenela kgaisano Africa Cup of Nations AFCON e tla simololang kgwedi ya Sedimonthole e le 21 go fitlhela hirigong e le 12 kwa Morocco. Re sa le fo setlhopha sa the Zebras tla lebagana le setlhopha sa Senegal mo motshamekong wa bona Pula Madibogo ka kgwedi ya Sedimonthole e le 23. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone.
motswelewetso ka go rialo dikgang tsa rena tsa nako eno di wetse maoto le matlhotlha di tlhabe di bile kwa gaborone united tshokologong eno go bona di sala mapa motšhodisana chiefs le setlhopha sa gaborone united ka go rialo ga ke lemoge kgaitsedi yake a mantle meriba bili yo neng a diragatsa ka bonokopila go ranola dikgang tse ka puo ya diatla nna le wena phiri o rile ga bose gangwe. Government is in the process of establishing